Dobar dan, dobrodošli na kanal Dva rođaka sa sela. Kao što možete vidjeti na ovom ekranu i simbolima, došli smo gotovo do samog kraja da zaključimo ko su fabrikanti, odnosno ljudi koji su fabrikovali da mi danas gotovo nestanemo i budemo na jedan volšeban način pokradeni, uništeni, odnosno zarobljeni sa nečim što niko nije video, a radi se o Vizantiji koja se danas nalazi u normalno Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja je od 1948. godine zvanično uvedena i zavedena od strane mnogih naroda iz čitavog sveta koji su mrzeli Srbe i ono sve što se stvaralo, ali ja i sada stavimo po strani Srbe, koji su pokušali od 1590, ako se dobro sećam, da naprave do danas jedno 20-ak bukvara, uzimajući kolokvijalnu Ćopavu lisicu Vuka Stefanovića Karadžića i jednog ludaka kao što je Savo Mrkalj, kojima je Kopitar, zajedno sa jednom grupom bolesnika kao što je Audelin Nemac, oblikovao i pisao na nekih 18 do 20 malih kratkih listova u kafani jednu knjigu gde će se smejati Srbima. I promenio im je pismo, kulturu, veru, rasu i veroispovest. I uzeo jednog ludaka i jednu čoveka koji se zvao Ćopava lisica, koji je čitavog života bio prevarant. Iako u svim spisima u Srbiji stoji da je on 1814. napustio Srbiju, u spisima Jernea Kopitara imate to da nađete u Austriji, da je on 1810. godine zajedno se sastao sa Savom Mrkaljom i da su ih ovi koristili kao sprde, odnosno sprdali se s njima po kafani, da im donose pića, pričaju, rade i ostalo, dok su oni u tim knjigama pisali to što su pisali, da bi kasnije naterali Ćopavu lisicu, kolokvijalno, odnosno Vuka Stefanovića Karadžića, koji je nekad imao sasvim drugo prezime, o tome ćete čuti malo više s njegovom familijom, da su oni pogrčeni, a Rumuni, odnosno ljudi koji ne priznaju ništa na našim teritorijama. Čitav život on i njegova familija su samo krali i pljačkali od Srbije. Njegova ćerka je navodno prodala njegova dela Srbije. Najveća tragedija u svemu ovome što ovde vidite i tako dalje, mnogi ljudi su me napali za Gorski vijenac, kažu, zašto ti tako pričaš o Radu Petroviću, Rade Tomo Petrović? Ne Petar, za mene nikad neće biti Petar, jer nikad nije bio Petar. Zato što u Gorskom vijencu, gospodo, ako ste dobro pročitali, on tvrdi da su prvo Grci, pa Srbi napadnuti od Turaka i da su Grci ratovali s Turcima. On priča o Vizantiji. Pogledajte malo i pogledajte šta on kaže o Vizantiji. I pogledajte šta on kaže ko je gospodar Vizantije. A pogledajte šta kaže kad kaže da ne bi Francuza i njihovog brega, svi Arapi bi došli u Evropu. Pa koga taj gospodin Rade, Tomov, Petrović, Njeguši i tako dalje predstavlja? Ako 1847. godine spominje Vizantiju, a navodno napisuje 1830, 32, 3, 35, tako da uopšte je nebitno kad je napisao. Ko je taj čovek koji 1847. spominje Vizantiju? Ne znate kome pripada, jel da? Ne znate zašto on spominje Vizantiju u Gorskom vijencu. Ne znate zašto kaže da je francuski brijeg spasio Evropu od Arapa. Francuzi ratovali na Kosovu polju, jel tako? Znam šta će reći ljudi. Znam da će reći da su ih oni zaustavili na drugu. Sve znam šta ćete reći. Pročitajte kako treba Gorski vijenac i vidjet ćete na koliko strana on spominje Grke. Da on prah u ocu Srbije, Karađorđu. Karađorđe je prah u oca Srbije. Čovek koji je promenio ime i prezime. Mi nismo imali drugih velikih ljudi. Kosovovski boj ne postoji. A uzima Miloša Obilića kao preteču. A svi ostali su pokvareni i ubijaju se između sebe u Gorskom vijencu. I vi tražite to da mi učimo i čitav život da mrzimo sve oko nas. To je ovo što vidite ovde. Gde ljudi traže otkud ocila na srpskom grbu. Znači, naš srpski grb je ukraden od Vizantije.
U Akademiji nauka 250 godina, znači lažno držite srpski grb. Znači na našoj zastavi se nalazi vizantijski grb. Mi smo vizantijska zemlja. Mi smo vizantici, je li tako? Oni su nam stvorili kulturu, nauku i sve ostalo. Pa izađite i sve ovo što imate ovdje ispričajte ljudima da je to tako. Šta je? Nešto ne odgovara nekome u čitavoj ovoj stvari. Ti ljudi koji su počeli 1758. godine sa grčkim patrijarsima da zauzimaju Srbiju, pa sve do 1941. godine su se borili protiv Srba i protiv sveštenstva srpskog koje je bilo u crkvama, a onda su iznjedrili navodno komuniste koji su njihovi bili većinom i socijaldemokrata koji su kasnije u radničku partiju prelazili iz radničke partije u komunističku partiju Jugoslavije u dogovoru sa zemljama iz okoline pobili svo srpsko sveštenstvo, kad kažem svo, veći deo srpskog sveštenstva i pro-Srba i ljudi koji su bili Srbi, a stavili pogrčene Arumune, Cincare ili bilo koga drugog u crkvama sa njihovom decom koji danas drže svaku crkvu za sebe. U većim delu. A onda su oni počeli da nas uče, filozofiraju posle Drugog svjetskog rata. Kad su to uradili, znači nema nikakvih komunista, nema nikakvih četnika i tako dalje. I jedna i druga strana je bila stvorena i napravljena upravo od istih struktura ljudi koji su sve ovo uradile. A onda su oni krenuli u finalnu fazu 1947. na 1948. Dozvolili su srpskim vlasima iz Kladova, Požarevca, svih ovih delova gde se oni nalaze, da idu svuda po svetu, a Srbe ili neke druge narode, nisu samo Srbi, stradali, Hrvati koji su bili nacionalisti, i muslimani, i Makedonci, iz bilo koje dela zemlje da su bili nacionalisti, oni su ih ubijali, poslali na gole otoke, ali u prvom redu su stradali Srbi, kao prognanici, koji su bili zaluđenici ideje Rusa, gde su na sličan način vizantici i vizantolozi i oni bolesnici pre 250 godina ili 300 kad su došli kod njih da vladaju Nemci i pomešani sa nemačkom takozvanom kastom, u Rusiji uradili isto ruskom narodu od 1800. godine do današnjeg dana. Slično i sa Nemcima. Ali o tome ćemo dublje pričati mnogo kasnije, da vidite o čemu se ovdje radilo i kako. Za nas je najbitnija reč Vizantijac, Vizantija, ko je razvio to u Srbiji, zašto je Grigorije Ostrogorski jedan zločinac i falsifikator, učesnik zločina u Jasenovcu, učesnik zločina u Kragujevcu, učesnik zločina u Poljskoj, u svim logorima protiv Jevreja i srbomrzac u prvom redu sa svojom suprugom Fanulom Papazoglu. Razvili su, jedan je razvio školu, znači Grigorije Ostrogorski je bio zadužen da razvije i školuje u Srbiji decu sve do 1974. dok nije umro. Stvorio je tim ljudi na svim mogućim fakultetima koji mogu da se odupru bilo čemu i da naprave lažnu istoriju na teritoriji Helma, odnosno Balkana današnjeg, i da stvore privid da smo mi u sukobu i ratu sa svima. A za to vreme svim građanima Srbije da naprave paralelnu istoriju, kulturu, da mi mislimo da su nam svi neprijatelji oko nas, a da oni pregovaraju za nas. Najlepša stvar je ovde što različiti ljudi, slični Tomi i Fili, idu da pregovaraju, a nisu niko i ništa, a u svemu učestvuju. A od njih nam životi zavise i u crkvi i svuda. Naš najveći problem je da se čovjek ispoveda samo crkvi i advokatu. Znali su sve naše tajne, iskoristili ih da nas unište. Šta se desilo s našim sveštenstvom od 1939. godine do 1945. Svi kažu komunisti su pobili sveštenike. Čije sveštenike? Zašto su gubijali Hrvati, muslimani i tako redom, Albanci? Pa kako ostadoše opet? Zašto ostadoše samo pogrčeni sveštenici? Odnosno oni koji su neodređeni. Zašto njihova deca danas vladaju? Na mnogim mestima mogu to da vam pokažem i dokažem. Ali će svi reći, jao, ti pričaš protiv crkve. Protiv koje crkve ja pričam? Kakve to veze ima sa verom? I s onim što mi verujemo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali da bi to dokazao, mogu da dokažem kroz familiju File Filote, odnosno Tome File danas. Držali su i Germana i Patrijarha Pavla i sve redom, Irineja
I možda i danas drže crkvu. I danas su uveli Vizantiju na velika vrata u Srbiji. I svi ćete mi pričati, pa zašto, kakve veze ima Vizantija? Ta reč nam ništa ne znači. Pogledajte. Imamo mnogo zajedničkog sa njima. Oni tvrde da smo mi varvari, da nam je istočno rimsko carstvo sve to donelo. Vizantija nije ni postojala. I hoće neko da me ubedi da to nema nikakve veze sa Srbijom. Akademija nauka i umetnosti ovaj grb koristi kao svoj grb. Tvrde da smo mi to sve pokrali, ukrali, oteli, da su nas oni naučili svemu. I da pišemo i čitamo. Ključ ovoga što sam danas rekao je u tome što ako priznamo ovo i ako priznamo da smo od njih to uzeli, Kosovo danas nije naše i neće nikad biti naše. Niti crkva će biti naša. I zato naše prosveštenstvo ili neki veliki ljudi, nebitno od kada, pokušavaju da kažu glavni centar im je u Nišu. Da smo mi hrišćani, pravoslavne veroispovesti. Odnosno smo pravoslavci i da treba u tom pravcu da idemo. Tako su nam i oduzeli sve na Svetoj gori. Tako su nam oduzeli sve i u Svetoj zemlji. I izdamo su zavladali fanarioti. Ko što su 1453. do 1453. držali Konstantinopolj. I ti ljudi nas mrze. I mi sa Grcima vodimo rat od prvog dana od kad smo nastali. Možda i više od 3000 godina, 3,5, nebitno. I mi nemamo šta zajednički da tražimo. Niti imamo šta zajednički da tražimo sa Vizantijom. Ili smo mi Vizantici, pa ne vodimo rat ni sa kim. Zašto bi mi onda vodili rat sa Albancima? Ako je ovo dole albansko, ako priznajete da su Iliriji i Tračani u knjizi Grigorija Ostrogorskog Istorija Vizantije stoji Iliriji i Tračani, da su bili vlasnici ove teritorije, a čitav zapad pristaje da su Iliriji i Tračani nastali u Albaniji. To isto kaže i Toma Fila. To isto kaže i srpska istorija danas. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti imate ih na Filozofskom fakultetu 50 njih. To isto pričaju i Orsat Ligorio. To isto pričao Grigorije Ostrogorski i svi ostali koji su došli, Fanula Papazoglu, koja je razvila helenski pokret. A imate i pan-helenski, svi Grci u jednoj zemlji. A sad su nam dodali tom pokretu i sanskritski pokret, onda indoevropski, da bi nam natovarili na leđa neprijateljstvo Rusije, Kine, Indije, protiv koga ćemo se normalno mi boriti da dokazujemo da nismo, da nemamo nikakve veze sa time i da mi u sasvim drugom pravcu idemo. A vidjet ćete i zašto vam pričam. Sve ovo. Sama činjenica da Srpska akademija nauka drži Vizantiju kao zvaničnu instituciju Srpskoj akademiji nauka dovodi do veleizdaje zemlje, a možete i vidjeti kako. Jer u čitavoj činjenici oni tvrde da su oni stariji. Znači oni su prihvatili Vizantiju na mala vrata, uvukli, jer Vizantija nikome ništa nije značila i ta reč. I od 1947. godine zvanično je kod nas instalirali da bi nam oteli ove teritorije koje je Toma Fila pridodao, samo zato da bi napravili svoju privatnu zemlju između Kosova i Makedonije, ucenjivali sve ostale, ili im jako bitne istorijski. Za to vreme njihovi potomci, odnosno njihovi rođaci, su otišli dole u Jerusalem, opkolili ga, 33% danas to drže fanarioti, odnosno Grci, koji danas žele sa Jerusalemom da urade ono što su radili sa Konstantinopoljom. Ali za to im nije potrebno samo to da sruše Jerusalem i da sruše sve to, da unište, da daju istim ljudima kojima su dali Konstantinopolj. I danas pitate Turke šta će da radi naša crkva. Ljude sa kojima smo vodili 1000-godišnje ratove. Znači, nemam ništa protiv Turaka. Nemam ništa ni protiv jednog naroda. Ali grupa lažnih Vizantijaca koja je zaodenula svoje imena posle Arumuna, Rumuna, Cincara, nazovite i kako god hoćete, pogrčenih Srba, Grko-Vlaha, Jelena, Helena, Pan-Helena, koji su u našoj zemlji zaodenuli i napravili sistem Vizantije. To je naš najveći problem, jer Vizantija danas priznaje Kosovo, odnosno ta foluskula danas nama oduzima teritoriju, ništa drugo. Zato su nam napravili ratove svuda u okruženju. I dok ne uneštimo Vizantiju i vizantiologiju u Srbiji i ne izbacimo iz crkve, imamo samo dve mogućnosti. Ili da im priđemo, da spustimo doli, da kažemo oni su u pravu u svemu tome što su uradili, i da Irine instaliraju u ovoj zemlji, odnosno pre toga i svi ostali, da instaliraju u ovoj zemlji instituciju uništenja naše duhovnosti na Kosovu.
Samo čekaju pad Jerusalema. Za to im je bila potrebna pomoć koga? Navodno nekih Rusa iz Odese. Šta kaže Grigorij Ostrogorski? Jedan Rus je napisao da je Konstantin VII porfirogenit. I onda su Srbi počeli da veruju da mi smo ovce, stoka koja ništa ne razume. 56 bukvara su napisali sve ljudi koji se uopšte ne interesuju za srpski narod, o njima ćemo posebno. Ali ovde je ključ Vizantija i vizantolozi. Ključ je čitava ta priča u kojoj oni žele da prihvatimo na mala vrata na svakom simpozijumu vizantologa u Nišu. Znate koliko dođe ljudi? 25 ljudi danas nam otima Kosovo. A vi mi kažete danas. Tako je. 25 ljudi dođe na svaki simpozijum iz sveta da se zajebavaju u Nišu, u Niškoj crkvi, koju Irinej stvorio da bi Vizantijci i vizantolozi mogli da nam otmu Kosovo. A vi me pitate kako? Pa tako, jer Vizantija i vizantolozi i grupa tih bolesnika koja nigde ne postoji osim u Srbiji na taj način, koju svi prihvataju i svi primaju, koju svi ovako dočekuju u Srbiji. Danas, ako ne bude zaustavljena, i Jerusalim i Kosovo će nestati, i sve starine će nestati, a oni će se poslužiti nekim drugim indoevropskim narodima, nekim drugim kulturama, nekim drugim stvarima. Zato je bitna naša azbuka. Zato je bitno da vratimo, ne azbuka, zato je bitno srpsko pismo. I zato je bitno da 9000 različitih dokumenata gde stoji godina kad smo pisali. Pa oni neka dokazuju da to nije tačno, a oni nemaju ništa. Vizantiju je izmislio Hieronimo Wolf, jedan prevarant, nastao od prostitutke. Otac nije želeo da živi s majkom. Sva deca su mu završila na ulici. Druga braća mu završila na ulici. On je bio devijantan, živeo je sa dečacima i devojčicama, nebitno, sad da ne pričamo o tim glupostima. Taj devijantan bolesnik je navodno uspeo tako što je živeo na ulici i živeo kod Melhatona, Filipa Melhatona, odnosno Švarcerda, koji je promenio ime u Švarcerdu u Melhaton. Navodno ga zovu crna zemlja. Grci, sve što god piplete, sve su Grci pisali. I ta knjiga o Vizantiji je prevara. I ako budete vidjeli, sva slova su uvek ista. I za Vizantiju, i za Konstantina VII porfirogenita. Ali otići ćemo još malo dalje. Ovo su jako bolne teme. I čitave te teme, evo možete vidjeti, oni tvrde da je to sve pokradeno od Vizantije, da smo mi to od njih, da je ovo grb Vizantije. Nalaze se 4 grčka slova beta. Smatra se da su 4 beta akronim od Motoa dinastija Paleoga. To jest Motoa Vizantije Bazilis Bazilium Bazilinus. Znači, možete da vidite kakva je ovo prevara. Pogledajte ljudi, molim vas, svi znaju da je ovo srpski znak. Svi su čutali. Dok sad ne treba Kosovo. I odjedanput je Vizantija došla u prvi plan. Odjedanput su cincari izašli u prvi plan. Grkovlasi. Odjedanput su svi ljudi koji su Grkovlasi izašli u prvi plan. Svi ljudi pljuju po nama da smo mi pseudoistoričari, da mi ništa ne znamo, da smo mi varvari, krdo jedno balkansko koje je došlo. Ovo što vidite i rušenjem ovog, što nema nikakve veze sa politikom. Nijedna politika nikad nije mogla da nam živi, niti da radi, niti neko da preživi u ovoj zemlji. Dok vizantolozija ima ih, kune vam se, samo 24 ili 30, koji žive po inostranstvu i koji diriguju ovom zemljom i koji hoće sve da nam uzmu, koji nikad nisu u politici, koji su najveće zlo na svetu, ali ne samo u Srbiji. Za ostale zemlje ćemo kasnije pričati. Ključ našeg problema je ovaj koji vidite ispred vas. Dobro ga upamtite. Ključ čitavog problema. Pogledajte, to sve njihovi znakovi navodno. Ovo su njihovi znakovi. Evo možete da vidite Niš i Vizantija. Pogledajte. Naš svemoćni patrijarh. Ovo su sve oni crtali, sve ove naše ikone i tako dalje. Vizantija iz Srbije, imate knjigu. I oni se uopšte ne zezaju. Njihovo delo zavisi od toga koliko ćemo mi uspeti da se borimo.
Vizantija u ranom srednjem veku. Značaj Vizantije. Oni pričaju o nečemu što ne postoji, ljudi. Shvatate? 10 prevaranata nam je oblikovalo kulturu, istoriju, pobilo ljude. Od 33. godine je došao zločinac Grigorije Ostrogorski, koji nije iz Rusije, koji je pogrčen, koji uči manijačno nešto i sa Grcima se služi isto koji sa Srbima, samo što smo mi u sredini centrifuge. Tako da ključ našeg udara, naše odbrane i zaštite našeg interesa stoji u tome da niti u Akademiji srpskoj nauka i umetnosti, niti u našim duhovnim predanjima, odnosno onim što radimo mi i što verujemo u to u što verujemo. Pa nismo mi pravoslavci 7000 godina. Mi smo to jedno kratko vreme, oni tvrde da smo mi od 10. veka. Pa mi nismo ni 10 vekova pravoslavci kako oni tvrde. Oni tvrde da smo mi bili varvari u 10. veku, da su nas oni do 14. veka pokrstili. Da smo mi pisali zahvaljujući njima, da smo mi udisali vazduh zahvaljujući njima, da smo mi jeli i pili. Da bi potrli kulturu podunavsku, gde me ljudi opominju da nije podunavska, nego srpska kultura, slušaj. Ti ljudi koji žele tako da pričaju su zlobnici. Mi imamo naše mesto i imamo ovo šta da dokažemo. Mi imamo dokumenta čime da pričamo i nećemo nikome više da se pravdamo. Osnovni, glavni cilj je uništiti nešto što je lažno nastalo, a to je reč Vizantija i vizantolozi. I ko njih plaća? Hoćete da vidite koliko su koštali Srbiju? Najviše para što je moguće. A nijedan ne živi u Srbiji. Sva deca im žive po svetu i mi ih školujemo. Najviše se druže sa ljudima iz diplomatije. Najviše pritiskaju našu zemlju u zadnjih 1000 godina. Koliko god u zadnjih 250 godina, ja se izvinjavam. I svi su bili Vizantici. I svi su pripadali tome, od Jovana Ristića pa na ovamo. I sve vlade su pokušali da unište. I svakoga da ubiju. Krili su iza praviteljstvujućeg Sovjeta od 1805. godine. Pa su onda dalje nastavili kroz sve naučne institucije. Oni se ne bave politikom. Njih ne vidite. Oni lažu, oni varaju, oni kradu, oni otimaju. Oni se ne bave politikom. U politiku guraju svoje ljude. Nameštaju, podmećuju. Znači, osnovni cilj odbrane naših vitalnih interesa je uništenje reči Vizantija, ljudi koji su se time bavili, institucija i zabrana da se ti ljudi mogu koristiti našim simbolima i živeti kod nas. Kao što možete vidjeti, sve što smo posjedovali, sve što imamo, oni su koristili kao svoje. Ovo je naš prsten i mnogi druge stvari koje postoje u Dečanskom manastiru, su nam oni stvorili. Da. I oni tvrde da je ovo sve Vizantija. I to zahvaljujući patrijarhu Irineju, koji je zarobio sve u našoj zemlji. I zahvaljujući mnogim drugim ljudima. Zahvaljujući nekim ljudima iz Odese i Sočija. Zahvaljujući nekim ljudima iz Nemačke. Nekim ljudima iz Francuske. Nekim ljudima iz nekih drugih zemalja kao što je Italija. A o Crnoj Gori neću ni da pričam. Rušiteljski sistem ljudi koji su došli odatle, koji nas prvo predstavljaju da ginemo, uništavamo, volimo i dan danas nas teraju da učimo jednog čoveka kao što je Njegoš ili Njeguši. Rade Tomov Petrović. Čovek koji je citirao Vizantiju 1847. godine, koji je napisao, i oni me pitaju da li je napisao Vuk Karadžić. Šta ja znam da li je napisao, on piše da je on napisao. Odnosno da je on štampao. Vuk Karadžić štampao. Šta, nije mogao ovaj da štampa na Cetinju. Ima navodno od 1492. godine štampariju. I mnoge druge stvari koje su vezane za čitav ovaj projekat Vizantije, ko što možete da ga vidite, pogledajte šta oni rade. Normalno sve to uvek na grčkom piše. To nema nikakve veze s grčkim narodom. Evo, možete vidjeti kako oni to vode kod nas. Da smo mi poslednji narod. Da je sve ovo nastalo od Vizantije.
možete vidjeti. Nas su stavili na posljednje mesto. Pogledajte. I vi tražite od nas da se bavimo čime? Šta da dokazujemo? Šta da dokazujemo? Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Nekom fakultetu. Filozofskom fakultetu koji sarađuje sa pravnim fakultetom, gde su im glavne i osnovne teme kako srpsko zakonodavno pravilo ne staviti ili Dušanov zakonik kao predmet na našem pravnom fakultetu. Pa gde to imate? U kojoj zemlji to imate na svetu? Evo zbog ovih. Evo možete vidjeti. Da svi imaju više. Evo te. I oni smatraju Albance odmah do Vizantije. Pa onda Makedonce, Crnu Goru, pa onda imate Rusku federaciju. Evo možete da vidite, pogledajte. A gde su mi ovde Makedonci? Koji su još stariji od njih? Pa kako im šta treba, gospod? Oni to tako uzimaju. To je problem sa Konstantinom VII. Porfirogenitom i prevarnom zvanom Hieronimo Wolf. I ne da niko da se to ovde ispriča. I niko nije teo o tome da priča. I niko ne želi da se slomi ova priča, a oni ćute ko kurve. Ni jedan čovek ne sme da izađe i da kaže slušajte, sve što pričaju ovi ljudi, ovo nije tačno. Vizantija je najstarija kultura ovde. Izmislili su i reči sve, da bi nam sve oduzeli što treba da nam oduzmu, jer im više nije odgovaralo, nisu mogli. Pogrčeni fanarioti ili ti ljudi koji su došli u našoj zemlji, koji su nam sve pokrali dok smo mi ratovali sa Turcima, odnosno gore sa druge strane, gde nas je napadala zapadna Evropa i uništavali nas. Oni su krali i pljačkali dok smo ih spašavali, žene i decu i njih. I to rade po svim ovim ratovima. I oni su nam napravili sve zločine, dolazeći sa Nemcima i svim zločincima u našem okruženju. I oni su ih organizovali da nam vešaju žene i decu, da nam kolju i ubijaju macolama. Upravo ovi ljudi s ovim znakovima. I oni su nam organizovali da nam pokradu svo kulturno blago. I oni su nam organizovali da nam uzmu sve što smo imali. Dobro upamtite. Došlo je vreme da se razračunamo sa Vizantijom. I ovo je najteži korak u srpskom narodu. Ovo je taj kamen koji je ogroman. Koji nije kamen, ovo je brdo jedno čitavo od kamenja koji moramo svi zajedno da pomerimo i da ih uništimo. Njih je veoma malo. Oni lažu, varaju i kradu. Oni nemaju nikoga. Pogledajte Vizantološki institut u Nišu, vidjet ćete po 10 klošara dođe. Predstavljaju čoveče i dali su milione i milione eura da štampaju svoje knjige i svoja dela i to danas rade preko Filozofskog fakulteta. Sa ljudima ko što je Orsat Ligorio, a ranije je bio Grigorije Ostrogorski, Fanula Papazoglu. Ja uzimam njih jer oni su nadljudi. Kad im ponestalo municije oko ovoga, izmislili su bramanizam. Više nije helenizam, sad je bramanizam, to je nešto mnogo više. A njih vode bramani. A to znači da su u Rumuniji doveli deo Roma, Srbiji, Bugarskoj, Grčkoj i tako dalje. I za njih se sakrili bramani, oni su između Roma i Belaca, malo su tamniji. Slično nekim ljudima, ko što je u Rusiji Sergej Lavrov. Slično nekim ljudima u Nemačkoj, ko što je, na primjer, danas jedan od vodećih ljudi Nemačke, Francuskoj, Engleskoj možete vidjeti. To su bramani. A pripadaju pokretu bramanizma koji je sličan pokretu helenizma. Jer nedostaje im municije, sad moraju da lažu dalje. A kao jezik su nam izabrali sanskrit, koji je najsličniji srpskom, ruskom, litvanskom, crnogorskom, kome god hoćete. Orsat Ligorio će vas naučiti. Iako je učio latinski sa romanistikom. Iako perfektno priča grčki, a rumunski, vlaški. Pitajte čoveka, čovek sve zna. Persijski, sanskrit, koji god hoćete jezik. To je naš problem danas. U narednim emisijama bavit ćemo se upravo samo Vizantijom, njihovim ljudima, ljudima koji su to oblikovali, kako su doneli, zašto su ti ljudi tada koristili jelene, ljude koji su došli na našoj teritoriji i bežali navodno sa Krfa do Janjine, od Janjine do Bitolja, iz Bitolja do Ohrida, iz Ohrida
do Kladova, iz Kladova do Višegrada, iz Višegrada do Sremske Mitrovice, od Sremske Mitrovice do Vukovara, gore na granici, jer su bili stalno skeleđi i stalno su krali narod. I kažu da su oni navodno obezbeđivali sve rimske vojske. Ne. Oni su bili nakupci i prevaranti čitavog života i varali narod. I danas se najviše nalaze u strukturama suda, odnosno advokature i novinara, ovi, kako se zove, savjetnika, to im je glavna odlika. I ne vole da žive u Srbiji, stalno putuju. Imaju milion filozofija. Njihova pitanja su stalno da vam daju nešto da radite. Oni ne trpe ljude koji mogu da ih prepoznaju. U skorije vreme ćete imati od početka do kraja kako nastaju ti sistemi, ko su, šta su i kako možda ih prepoznate u životu. Nismo daleko. Da oblikujemo apsolutno svaki detalj njihovog života, koji je jako komplikovan i ne da gotovo da Srbija udahne vazduh, uopšte je nebitno ko vlada s njome, gde je, šta i kako. Jer na mnogim nivoima imaju svoje ljude koji podmeću klipove i gde mi nikad ne možemo da odemo dalje. Pitanje Kosova i Metohije zavisi upravo oko prevarnih radnji Vizantije. U kojoj meri ćete vi grb, ovo je na Makedoniji, sam čak i kod njih bio, na Latinsko carstvo, oni tvrde da je ovo bio grb Latinskog carstva, ja ne vidim ako ovaj grb bio, kakve on veze ima sa ovim njihovim grbom iz 4S, ali oni tvrde da svi ovi grbovi imaju, oni su sve što mi posjedujemo stvorili. Pogledajte, napravili su, ovo je Konstantinov krst, ovo je danas krst, kao što ovaj znak koji što možda vidite od Vizantije, i hiljade drugih stvari su oni napravili da bi mogli da kažu da su oni stvoritelji čitave naše civilizacije. Ja nemam ništa protiv. Ako svi misle da je ovo tačno, nisam ja sam jedan mali čovek koji ne može vama da kaže šta je od ovoga tačno, šta nije, normalno. Ja imam svoje romantičarsko ubeđenje i to romantičarsko ubeđenje mi kaže da je ovo sve laž. Sve. U kontinuitetu da je ovo laž. I da su oni sve što su napravili Vizantije i Srbiji, Vizantija u ranom srednjem veku, da je to sve prevara jer nije postojalo. Ako pričamo o Romejima, pa da li je moguće da Romeji koji vladaju Istočnom Rimskom carstvu ne idu za Rim, ne idu za Pariz, ne idu za Berlin? Pa da li je ljudi, da ste vi kršteni, bre, šta je vama, bre? Pa dokle ćete da lažete? Istočno Rimsko carstvo se razvija na najvećem nivou, dostiže najveći nivo, grade, prave, drže Svetu goru drže Istočno Rimsko i ne ide do Rima, je tako? Ne ide ni do Krfa, ne ide nigde, ne ide ni na Siciliju. Ne ide uopšte ni u Afriku, ni Aziju, ni Latinsku Ameriku, nigde. Ništa, stoje tu gde stoje. Ne drže svetu zemlju. Napuštaju posle krstaških ratova i to je pitanje šta se dešavalo i kako. Od 24 krstaška rata, veći deo krstaških ratova je bio protiv šizmatika. Nemoj samo na kraju da se utvrde da su tu šizmatici bili Srbi. U Francuskoj je trajao do 1331. Od neke 1110. 115. godine. Vatikan ih je ubio i imali su pravo da pale knjige, da spale svakog čoveka. Što mi nešto liči na ovo što se Srbima dešavalo čitavog života. Imali su pravo i da im ubiju i decu i ženu, i da ih vešaju i tako dalje. To mi nešto slično svemu ovome što se nama dešava do današnjeg dana. Čitave te formule i način istrebljenja jednog naroda. Ali nismo mi samo tako prošli kroz Vizantiju. Našao sam mnoge stvari kako su mnogi veliki narodi, kao što je Rusija, Nemačka, stradali slično nama. Sa sličnim ljudima, sličnim familijama koji su ih vodili. Sa mnogo većom brutalnošću i koji danas utiču na nas. I da su uvek bili opkoljeni ljudima sličnim ovome što postoji. Ali danas pričamo o Srbiji i srpskom narodu. Ako želimo Kosovo da zaštitimo, naš glavni neprijatelj je Vizantija. Ali ne Vizantija na nivou čitavog sveta. Ova Vizantija koja sedi u Beogradu, ako nju zaustavimo i ako je izbacimo iz crkve, verujte mi da smo zaštitili Kosovo. Bežaće ko zečevi. A ljudi koji je štite, svi su odavde po 2-3 hiljade kilometara. Nijedan ne živi u Beogradu. Oni su
popovi u Amsterdamu, oni su popovi ili crkvena lica u Americi, Nemačkoj, Holandiji, Danskoj, šta ja znam, svim zemljama na svetu. Odatle rukovode i dirigu protiv nas. I odatle animiraju Vizantiju. Kroz ljude koji su poslali u diplomatiju, koji nisu ambasadori, nego pomoćnici. Ima i nekih ljudi koji su možda na mnogo visokom nivou. Oni se ne eksponiraju. Sa druge strane, oni drže sve stvari koje se tiču mnogo biznisa i drugih stvari. I na taj način nas ucenjuju. Oni odlučuju šta ćemo u školama da učimo. Oni odlučuju kako ćemo na koji način da se razvijamo. A ovo u sistemu, kako da nas unište, to je najprostije. Nijedan predmet ne može da presudite u nijednom slučaju. Šta god bili krivi ili ne krivi, to sve traje po 20-30 godina. Svi su njihovi. U tom sistemu da to tako bude. I oni koji nas brane i oni koji nas sude. A ovo su ostali nebitni. Vojska, policija, šta ja znam, mogu da nađu šta god hoćete ako ne može se doći do pravde. To je Vizantija danas u Srbiji. To su sve naučne metode koje danas stoje kod tih ljudi koji nam drže pola grada. To su ljudi koji danas oblikuju na jednoj televiziji ljude kako im treba, zovnu tog i tog voditelja i taj voditelj kaže smak sveta, a mi svi, jao, kako da se branimo. Ne treba nam ništa. Treba da zaustavimo Vizantiju i da nestane zato što je nastala na lažima, zato što je napravljena od jednog kurvinog sina, zato što je taj kurvin sin sve izmislio i sve slago, zato što su to fabrikovali familija Fugger i Medici i zato što je to fabrikovano kao prevarna radnja da bi kasnije neki ljudi koji sebe lažno nazivaju Jelenima, Helenima, takozvani cincari, ne pravi cincari, takozvani, šta ja znam, pogrčeni Grkovlasi, lažni Grkovlasi koji nisu pravi Grkovlasi, koji to rade iz prevarnih radnji da bi ovde krali, pljačkali, uzimali. Pričam ljudi koji su privrženi Vizantiji, ne pričam o ljudima na čitavom nivou. Ljudi koji su promenili imena, zaudenuli. To je Kosta Stojan Novaković, to je Jovan Cvijić, to je Đura Daničić, to je Branislav Njušić, pogledajte šta je napisao sve o ovome. Tako da danas gospodin Toma Fila priča o mnogim stvarima, između ostalom o Moskvom polju. Moskvo polju. Ono se ne zove Moskvo polje, nego Vosko polje. On priča da kako su oni ubili turskog pašu, isekli ga na komade, cincari. Sve je prevara. Pa što si bežao nesrećnice ako se ga isekao na komade? Što niste napravili slobodu? Što ste bežali sa Krfa, pa iz Janjine, pa iz Bitolja? Pa bežiš sa svako, pa ti bi odavde pobegao da možeš, čoveče. Izađi da se suočimo, da vidiš koliko je tebi bitna Vizantija. Jer si je ti učio kod dete i ti si je doneo ovde. I ti i tvoji preci. I ti si hteo da Srbija danas bude porobljena država. Da bi tvoji preci išli svuda iz Bitolja raditi u Srpskom ministarstvu inostranih poslova. Polovina tvoje familije. Druga polovina drži pravni fakultet. Treća polovina prirodne fakultete. Četvrta filozofske i tako dalje. Uopšte je nebitno. I svu ste raspoređeni. Fila, Mrkić i Popović, kako ti kažeš, gospodine Fila. U tvojoj knjizi je to oblikovano. Toliko za danas. Ja se još jedan put gledaocima zahvaljujem što su gledali. Želeo bi da lajkuju ove emisije, da shvate da je izvršena nacionalna prevara, da su izvršili perforaciju najviših institucija školskih i da su nam kroz to uništili istoriju, da su od 1941. godine do 1980. izvršili genocid nad školstvom, istorijom, kulturom, da su izvršili genocid nad sveštenstvom Srba, da su za to vreme uvukli Grkovlake, pre toga je normalno isto bilo Grkovlaka, odnosno pro-Grka ili Jelena koji su radili za Grčku, a ne za Srbiju, a bili u crkvama, da su naredili da njihova deca moraju da ih naslede ili neko iz familije, ili neko blizak njima, i da su kroz to nas doveli u situaciju da kroz našu veru, da kroz naše ponašanje i borbu za slobodom, sve ovo iskoriste, sve naše resurse, nas i našu snagu i da nas na taj način dovedu gotovo do istrebljenja. Najbolji primer jednog takvog slučaja je Jugoslav Petrušić. Normalno, zato i hoću u svim zemljama sveta, u većem delu zemalja sveta, da nađem partnere
da se udružimo, da napravimo kanale u kojima ćemo dokumentovano sa našim dokumentima postaviti ono što su naši preci uradili i neko ona pričaju umjesto nas, umjesto da mi njima objašnjavamo. Samo se toga plaše. Nemojte im dozvoliti da naša starina trune po bibliotekama, i to stranim. Nemojte im dozvoliti da ljudi tvrde ovakve stvari i da mi živimo u tome. Znači da je izdaja Srbije urađena još mnogo pre Drugog svjetskog rata i da ovo infiltriranje do danas je samo uništavanje našeg duha i svega ostalog. Zato nikad naša država nije mogla da se izbori za svoja istorijska prava. Sve ostalo je u redu. Ekonomija, nauka, tehnika. Ja sam prvi da se družimo s Evropom. Ja sam prvi da budemo prijatelji s Rusijom, Kinom, Indijom. Ja sam prvi da radimo sa Amerikom, Engleskom i svim zemljama. Šta, treba mi neko da me uči tome, ali tako? Oni znaju nešto da rade. Oni se bore za interese. Kao Tito, Nehru, Naser. O tim generacijama pričam. Milošević, koji od 79. godine sa Borkom Vučić išao da uništi sve što je srpsko. Gdje je Borka Vučić davala samo Grkovlasima kredite. Odnosno Panhelenima. Da ih je naterala da rade protiv nas. Kako u Republici Srpskoj, tako i ovde. Da nije bilo svesnik i savesnik Srba. Odnosno ljudi koji su ginuli za ovu zemlju. Koji su ostavljali kosti i borili se za nju. 10. deo od ovoga ne bi imali. Ali onda jedan ode Toma Fila u Hag i sve uništi. I dobijemo 1400 godina zatvora. I svi ćutite. Onda dođe svaki sudija, možda me sudi 24 godine. Možda pljune i baci kamen na mene. Zašto? Što sam spašavao ljude na Kosovu, a? Što sam ratovao za svoju zemlju. Što nisam pobegao od suda. Zato ćemo u svakoj zemlji, vas molim, treba mi partner, otvorit ćemo kanal i svaki dan ću praviti po 5 emisija, dokle god, i normalno, dokumentima. Imaš ili nemaš dokumenta? Ako ih nemaš, ne interesuješ me. Ovo što imamo, gdje u 1000 godina smo pisali datume pod kojima smo pisali to, a oni ne dokažu zašto smo mi 1000 godina vodili stari kalendar. 1000. Imamo dokaze od naših starih familija. Pustite vi to, neću da mi Sveti Sava bude svetac, hoću da mi bude graditelj, istoričar, doktor, lingvista, čovek koji je fabrikovao zakone, pisac i sve ostalo, a onda u finalnoj verziji u svojoj starosti je kanonizovan i postao svetac. A ne da kroz njega mi provlače Srpsku pravoslavnu crkvu ko da ništa drugo nije radio. Ko da je sam išao u svetu zemlju koju danas hoće da oduzmu. Ko da je sam pravio Pećku patrijaršiju. Ko da je sam pravio Svetu Goru. Na 100.000 kvadratnih metara. Koga vi zajebavate? Tako da vas molim da svi vi u svakoj zemlji, bar jedan čovek, otvorimo kanal. Na tom kanalu koji će normalno biti emitovan i na jeziku te zemlje, možemo da prezentiramo ovakve stvari bez da lupamo gluposti, bez da pričamo što nije bilo, nego samo ono za što imamo napismeno da je postojalo, kao što je tipik Rastka Nemanjića, kao što su različiti zakone, različite knjige, kao što je evanđelje i sve ostalo što je postojalo. U datom vremenu, ali ne od ljudi koji nisu bili Srbi, a koji su radili za Srbe. Toliko u ovoj emisiji, bio ovo Jugoslav Petrušić za kanal Dva rođaka sa sela. Hvala vam, nadam se da će vam ovo izlaganje prijati i molim vas, komentarišite, ajdemo svi zajedno da zaustavimo Vizantiju u Srbiji, da zaustavimo lopove i prevarante, da odbranimo Kosovo i Metohiju, samim činom uništavanja institucije Vizantije u Srbiji, nikad nam ne mogu oduzeti, a u isto vreme da pomognemo Jerusalemu i da nam ostane naša starina tamo i da je povratimo ono što su naši stari stvorili, zašto su se borili, kupili i oblikovali i napravili našu veru i nas ovakve kakvi jesmo. Ja im se zahvaljujem i hvala im još jedanput što su nam omogućili da ovako na ovaj način živimo i borimo se za naš narod. Doviđenja.